Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Amakuru yihutirwa atugezeho muri aka kanya ni inkongi y'umuriro yibasiye kamwe mu tubari dukorera mu mujyi wa Kigali. Biravuga ko ari akabari kitwa Itebo gaherereye i Nyamirambo ahazwi nko kuri Cosmos, gusa abahazi neza bakavuga yuko aka kabari gashobora kuba kitwa Bahawusi, nkuko harimo bakomeje kugenda bigaruka ati kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye inkongi y'umuriro, gusa ikigaragara nuko inkongi y'umuriro yamaze kwibasira ibice byose by'inyubako by'aka kabari. Nkurikije nanjye uko mazi cyangwa uko nsanzwe mazi, ndabona aka kabari ari Bahawusi. Hari abahise bagira ibitekerezo batanga, wagize ati aha ntabwo ari Itebo ni Bahawusi, undi yagize ati aha ntabwo hitwa Itebo ni Bahawusi. Urumva ko ari byo duhurijeho n'abandi bantu batandukanye. Undi yagize ati birashoboka kabisa, undi ati birababaje cyane. Ngibyo rero ni inkongi y'umuriro yibasiye kariya kabari, ntiharamenyekana icyayiteye nkuko bikomeza kugenda bigarukaho, ndetse polisi ikaba yahise yitabazwa kugira ngo ize kuzimya iyi nkongi y'umuriro. Hanyuma tubikomeza tubikurikirane tuze kumenya se ibyangiritse bifite agaciro k'amafaranga angahe. Ibyo ari byo byose nuko ari igihombo gikomeye cyane, kubera ko inyubako yarimo ibikoresho bitandukanye, yaba intebe yaba ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane bisanzwe byifashishwa mu kabari. Navuga ko ari igihombo gikomeye cyane rero kuri nyirakabari. Niba aramutse atari ari mu bwishingizi, navuga ko mu by'ukuri akuyeho, niko uwundi munyarwanda niko akunze kuvuga. Niba atarasanzwe afite ubwishingizi, navuga ko ari igihombo kidasanzwe ahuye nacyo, ariko niba afite ubwishingizi, ubwo assurance akorana nayo iraza kumufasha kugira ngo abashe gukemura ibibazo byose. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, bamwe mu bakoresha Twitter bakaba bumiwe babonye imodoka ya Apotre Mutabazi. Apotre Mutabazi Kabarira Brain umaze iminsi atanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga, yatumye benshi bamugarukaho nyuma yo kugaragaza imodoka bivuga ko ari ye yatobowe n'abantu atamenye, bavuga ko uburyo yakunze kwigaragaza nk'umuntu utunze agatubutse atagakwiye kugenda mu modoka nk'iyo ishaje. Mu butumwa yashyize kuri Twitter kuri wa gatatu tariki ya 11 Gicurasi, Apotre Mutabazi yavuze ko hari umugizi wa nabi waje iwe nijoro atobora imodoka ye. Ati niba yashakaga ko menya ko azaho ntuye ambwire mubwire n'icyumba ndaramo. Mu butumwa buherekejwe n'ifoto y'iyo modoka yatobowe, uyu mugabo uvuga ko ari umukozi w'Imana yakomeje avuga ko adatewe ubwoba n'uyu mugizi wa nabi, kabone nubwo yaba ashaka kumwica. Ati navuka sindatinya urupfu, rimwe nigeze kurusimbuka ndaruzi. Yavuze ko nk'umuntu nkawe ufite ibitekerezo bikomeye atajya apfa ngo yibagirane, kuko ibitekerezo bye ngo bisigara, ndetse ko urupfu atari iherezo ahubwo ari intangiriro kwamamara kw'abantu bavuga ari kijyana. Apotre Mutabazi ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yigeze kuvuga ijambo ryafashwe nko kwihenura, aho yavugaga ko abakristo bagomba gutura kandi bagatura amafaranga afatika. Icyo gihe yavugaga ko nk'uwatura $100 akumva ko ari menshi yibeshya, kuko nge n'abashumba bagenzi banjye, ati iyo tugiye muri Marriott tukanywa icyayi nyasigayo. Nibyo yagiye agarukaho. Bamwe mu batanze ibitekerezo kuri ubu butumwa n'ifoto igaragaza imodoka ya Apotre Mutabazi bavuze ko uburyo rero bwose akunze kwigaragaza nk'umuntu ukomeye atarakwiye kugenda mu modoka nk'iyi. Umunyamakurukazi niwe mwiza Anne Marie yagize ati Pole ariko ukuntu ishaje nuko isa ubwabyo biteye ubwoba. Ati nta kuntu wakwigomwa icyayi cya Marriott maze ya madolari ukayakoresha mu kinamba ndetse no kugura amapine mashya. Uwitwa Neza Marie Claire yagize ati ese ubu umuntu unywa icyayi cya $100 Marriott agenda mu modoka isa ityo ishaje ityo? Ati n'uwo mwanda nyibonana ko ari nawo wayitoboye uretse kubeshyera abantu. Uwitwa Rafiki Clement yagize ati ntubuze byose, ati witeje abantu gusa niyo utiri gufotora iyo modoka. Ati kuko ubwayo
iragusoje. Ati ipine rishaje kuriya ritoborwa n'ibintu byinshi, wasanga utabuze ibyo wari wakandagiye, cyane ko mbona uyigendesha misayo. Anyway ihangane kabisa. Uwitwa Mandela Muzinga Sam nawe yagize ati inshuti yanjye Mutabazi, kuki ukabya cyane? Gupfumuka kw'ipine birasanzwe rwose, dore ko bigaragara ko yabaye ni pasi. Genda ukoreshe wongere uryame usinzire. Hatavuga rumwe na leta y'u Rwanda kimwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta arasaba ko habaho ibiganiro bitagira uwo biheza. Twebwe tukabwira onititi muri ibyo biganiro mwavuze ntabwo mwashyizemo ko no mu Rwanda hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu, kandi tugasanga ibyo biganiro bigomba kuba mbere y'amatora ya mwaka wa 2024. Uwo ni Victoire Ingabire, umuyobozi wa DAFA Umurinzi, rimwe mu mashyaka yohereje inyandiko umuryango w'abibumbye. Inkambi y'impunzi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda ifite ibitaro bishya birimo n'igice cyaho babyarira. Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan ejo yaganiriye na mugenzi we Yoweri Museveni wa Uganda ku kibazo cy'umutekano w'umuyoboro wa peteroli muri Afurika y'Iburasirazuba. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Noneho amakuru akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda urubanza rwa Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid rwari rwatangiye ku munsi w'ejo rwarasubitswe. Uyu Ishimwe utegura irushanwa rya Miss Rwanda haregwa ibyaha birimo ibyo guhohotera rishingiye ku gitsina, akekwaho gukorera abakobwa bajya mu marushanwa ya Nyampinga. Asumta Kaboyi yarari mu rukiko. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira ijisho rya buri wese wari uri ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama. Ishimwe Dieudonné yinjiye mu rukiko atuje akiziritse amapingu yaje kwamburwa nyuma. Yari yambaye ikositimu y'ubururu, yagaragaraga nk'unaniwe mu maso. Icyumba cy'urukiko cyarimo abanyamakuru n'abaje kumva urubanza rwa Ishimwe bashobora kuba abo mu muryango we cyangwa abo bakoranaga. Nta n'umwe mu bakobwa bivuga ko yahohoteye wabonaga mu rukiko. Bwari ubwa mbere Ishimwe Dieudonné agejejwe imbere y'urukiko kuva yatabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize. Ishimwe yasomewe umwirondoro we ndetse yemera ko ari uwe. Hanyuma amenyeshwa ibyaha aregwa uko ari bitatu, harimo icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo yigeze avuga ko abyemera cyangwa atabyemera, kuko umunyamategeko we Nyembo Emeline yahise avuga ko atiteguye kuburana. Uyu munyamategeko yumvikanishije ko mu myanzuro y'ubushinjacyaha isaba ifungwa ry'agateganyo basanze ubushinjacyaha bugenda bushingira ku byavugiwe mu bugenzacyaha mu gihe uruhande rw'uregwa rutabashije kubibona. Umunyamategeko Nyembo yavuze ko byageze nimugoroba wo kuri uyu wa kabiri batarabona ibigize dosiye byose, kandi bakeneye kubimenya mbere y'uko ubushinjacyaha bugaragaza ingingo zikomeye bushingiraho busaba ko Ishimwe yakurikiranwa afunzwe ngo nabo bazishingireho. Ishimwe nawe yavuze ko kugeza ubu atarabona dosiye ye. Umunyamategeko Nyembo yumvikanishije ko nubwo bahabwa umunsi umwe waba uhagije kugira ngo basuzume ibirego baregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko ari uburenganzira bw'ababuranyi kubanza kubona dosiye, ariko ngo yasangijwe ababuranyi bose kuko n'urukiko ruyifite, ngo keretse niba byarakozwe bitinze. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gufasha Ishimwe n'umwunganizi we kubona dosiye kugira ngo bitegure kwiregura. Usibye Ishimwe ugiye kumara hafi ibyumweru bitatu afunze, mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Elsa Iradukunda wabaye Miss Rwanda 2017 nawe yatawe muri yombi ashinjwa kubangamira iperereza, ndetse kandi hanafunzwe umunyamategeko wari washyize umukono ku nyandiko Miss Elsa yanditse yemeza ko nta cyaha Ishimwe yamukoreye. Umunyamategeko Nasir Uwitonze yashinjwe gukoresha inyandiko itavugisha ukuri ndetse no kwiyitirira umwuga. Ubugenzacyaha bwavuze ko bufite ibirego by'abakobwa 4 bavuze ko bakorewe ihohoterwa. Ifatwa n'ifungwa rya Ishimwe Dieudonné ryaravuzwe cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Hari abavuze ko ruswa ishingiye ku gitsina imaze igihe muri iri rushanwa, abandi bakavuga ko iyi ruswa itari kubaho igihe kirekire ngo ntibijye ahagaragara. Ubwo yari mu nama rusange y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame nawe yatunze agatoki ihohoterwa rivugwa muri iri rushanwa. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryamenya ariko atigeze yemezwa n'urwego rwo rwose avuga ko
ko hari n'abandi bakobwa babaye ba nyampinga mu bihe bitandukanye barimo guhatwa ibibazo kuva ku munsi w'ejo nimugoroba. Gusa umwe mu babyeyi ufite umukobwa wabaye misi nawe wari uri mu barimo kubazwa, umubyeyi ntiyashatse gutangaza umwirondoro we, yasobanuye ko abo bakobwa babonanye nabo kandi bijejwe ko nibamara kubazwa bata. Umuvugizi wari Murangira Thierry yabwira Ijwi rya Amerika ko aya makuru atarayamenya, ko we yakoreye mu ntara. Ibibazo biri mu marushanwa ya Miss Rwanda byatumye leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo guhagarika iri rushanwa by'agateganyo kugeza igihe kitazwi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Rwanda kimwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta yohereje inyandiko mu muryango w'abibumbye basaba ko habaho ibiganiro bitagira uwo biheza. Iyo nyandiko bavuga ko ari umusanzu bahaye Loni muri gahunda yayo yo gushimangira amahoro, kuburizamo intambara no kurangiza izatangiye, yashyizweho umukono n'abantu 9 bahagarariye amashyaka cyangwa se amashyirahamwe yigenga akorera mu Rwanda no hanze. Umwe muri bo ni Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi. Yatangiye abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyatumye bakora iyo nyandiko. Uyu mugambi mu by'ukuri ntabwo nubwo ONU ariyo isa nkaho ari imbere, ariko ni umugambi hari ibindi bihugu 7 biwushyigikiye ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ibihugu byo mu muryango w'abibumbye w'i Burayi, Union Européenne. Donc ni ukuvuga ko hari ibyo bihugu, hari n'iyo miryango yindi 2 imaze kuvuga, ndetse ONU ikaba ari ijya imbere ariko by'ukuri ibyo bihugu. Abo bose rero twagerageje kuganira nabo, turimo turaganira nabo tubereka ko ipfundo ry'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari rigomba gupfundirirwa mu Rwanda. Murasaba Loni kuba umuhuza hagati y'abatavuga rumwe na leta na guverinoma y'u Rwanda, kandi ibyo bikaba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu myaka 2. Kubera iki mushyiraho itariki ntarengwa? Ikibazo cya mbere njyago dacyumvikane neza, turasaba ONU ko muri uwo mugambi wo kugira ngo hagarukire amahoro mu karere k'ibiyaga bigari basanga imwe mu nkingi igomba gushingirwaho nuko hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu ndetse no hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Twebwe tukabwira ONU tuti muri ibyo biganiro mwavuze ntabwo mwashyizemo ko no mu Rwanda hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu, kandi tugasanga ibyo biganiro bigomba kuba mbere y'amatora ya mwaka wa 2024, kubera ko tuzi neza mu bihugu bya Afurika kenshi habaye amatora usanga hakunze kubamo ibibazo, no tukavuga tuti byaba byiza ari uko bibaye mbere y'amatora mu mwaka wa 2024 kugira ngo noneho amatora mu Rwanda dusanzwe tuzi amatora mu Rwanda aba atari mu bwisanzure, ku buryo noneho twakwizera ko amatora mu Rwanda yazabaho mu bwisanzure kuruta imyaka yashize, ari uko abanyarwanda babanje bakicara hamwe bagatekereza ku bibazo bigize bikunze gutuma batumvikana, bikunze gutuma haba impagarara, n'uburyo haba imivugurire y'ubuyobozi, ku buryo haba inzego zose zitanga ihumure